Ali ste znali da je kreator TV serije Tajni agent Izi, Predrag Bećirić, prejebao državnu lutriju Srbije i uzeo 2 miliona evra? Također, da li ste znali da je Tajni agent Izi u to vreme najnaprednija TV emisija u svetu? A tu je još jedna stvar, ja ne bi bio ja kad ne bi otkrio nešto jezivo. Da li ste znali da se do dan danas vode rasprave ko je Tajni agent Izi u pozadini? I još mnogo toga ćete da saznate u ovom klipu, slušajte sada! Sad ste vi meni da kažete, kradeš kontent od Marija Vreća. Pa kradem. Jebi ga ljudi, to vam je show biznis, mora malo zrnce popularnosti da se ukrade od tog čovjeka. Originalnost nula. Prvo, pošto klinci nemaju pojma danas o kulturi koja je bila pre, moram da objasnim šta je Tajni agent Izi, jer se pola vas verovatno ni ne seća toga. Tajni agent Izi je interaktivni TV format koji se pojavio na domaćim TV kanalima početkom 2000-ih. Bio je zamišljen kao dečija emisija plus interaktivna igra. Dete zove emisiju telefonom, pritiska brojeve, a Izi reaguje, skače, trči, bega, brate, preko prepreke, što je bilo otprilike mešavina animacije i igre u realnom vremenu. Sad ono što je bitno napomenuti jeste da svaki poziv košta 20 i nešto dinara po minutu. Tako da kad god smo mi pozvali tajnog agenta Izija, polako nam je skidao pare sa računa. Onog kog roditelji nisu prebijali zato što im je sjebao platu na mrtvog tajnog agenta Izija, nije ni imao detinjstvo ako me bi. A da se vratimo mi na konkretno. Tajnog agenta Izija napravio je Predrag Bećirić, čovek koji je imao midine ruke. Šta dotakne to pretvori u zlato. Svojevremeno 2010. godine prejebao je državnu lutriju Srbije na legalan način i uzeo 2 miliona evra. Tako što je uzeo 20 i nešto automobila, nekoliko stanova. I kad je sve to prodao, čovjek imao preko 2 miliona, jer zašto da ne? Bitno je napomenuti da je sve bilo legalno, ali je čovjek završio u tvorza. Za više informacija pogledajte video Marija Vreća. Sad se vraćamo na moj kontent. Tajni agent Izi se u to vreme pojavio nijotkuda. Baš ta pojava nijotkuda do dan danas je mučila neke gledatelje, pa su ljudi počeli da prave svoje teorije. A najpopularnija teorija zove se ko je Tajni agent Izi. Nije imao poznato poreklo, priču, crtač, franšizu, pojavio se nijotkuda i postojao je samo kao TV entitet. Pa su ljudi, kao što sam već rekao, počeli da prave razne teorije, kao što su teorija o izgubljenom nivou. Navodno postoji nenajavljena alfa verzija u kojoj postoji skriveni nivo nazvan Izi Omega. Pa je sad postoje ljudi koji su tvrdili da su vidjeli ovo, koliko je to sad istina, pitaj Boga. Tajni agent Izi je za vreme u koje se emitovao bio najnaprednija TV serija. U to vreme je bio popularan samo onaj Hugo, a pogledajte i uporedite šta je bolje. Ostavite like i komentar i predložite šta sledeće da userem. Komentar sa najviše lajkova, kao i uvek, bit će pozdravljen u klipu i njega ćemo da obradimo. Ako Mario Vreću ili neki njegov editor gleda ovo, ja se izvinjavam. Glumim Saleta Popovića pa kradem.